Mennesker og dyr på hele kloden har alle giften DDT i sig. Fra polerne hen over ækvator, fra de højeste bjergtinder til de dybeste oceaner. DDT er overalt. Vi har brugt DDT i årevis over hele verden til at bekæmpe dødelige sygdomme og til at slå insekter ihjel i landbruget, i husholdningerne og i naturen. For mere end 30 år siden fandt man ud af, at DDT ophober sig i fødekæden, i dyr og i mennesker. Og da det bliver klart, at selv modermælken er alvorligt forurenet med DDT, forbydes giften i hele den vestlige verden. Men forbruget fortsætter i de fattige lande. Der er næppe noget andet stof, der som DDT har åbnet verdens øjne for, at fremskridtet har en pris. At kemikalier, vi slipper løs i naturen, ikke forsvinder igen. Tværtimod kan de skade os mange år senere. I dag er DDT et af verdens mest udskældte kemiske stoffer. Det har gjort uoprettelig skade på klodens vilde dyr, og det er under mistanke for at forårsage kræft og spolere vores forplantningsevne. Ikke bare på os selv, men også på næste generation. Da DDT kom frem for snart 60 år siden, skete det i en helt anden verden end den vi kender i dag. Begejstringen for det nye mirakelpulver var stor. Måske for stor. This is the story of a miraculous white powder that is helping to win the war. Its name is DDT. It may one day prove our greatest weapon towards victory over an enemy more murderous even than the fascist. 2. verdenskrig er i fuld gang og har bredt sig til Nordafrika og Stillehavsområdet. Soldaterne bliver udsat for en lang række insektbårne dødelige sygdomme, malaria, plettyfus og gul feber. I 1942 er malaria det største sundhedsproblem blandt de amerikanske soldater i Stillehavsområdet, hvor sygdommen dræber flere, end der falder i kamp. Den amerikanske hær har desperat brug for et effektivt middel mod de insekter, der spreder sygdommene. På en lang række laboratorier arbejder forskere på højtryk for at teste kemikalier, der kan slå insekterne ihjel. I think it was late in 1942 that we received a sample of a chemical that came from Switzerland. I think Geiby Company had sent it in to see whether or not it would be useful to control body lice, because body lice the transmitters of typhus. We didn't know what the chemical name was, but we put it through the first test, and it passed muster. Then we made these arm and leg sleeve tests, and within 24 hours it killed all the lice. We put it in 3 or 4 days later, it killed all the lice. Put it in a week later, it killed all the lice. 2 weeks later, it still killed all the lice, and we were extremely excited, of course. And we told the other colleagues about it. They were interested to get a sample of it to test, for mosquitoes. And good gosh, we found out that it was better than anything that they knew about on how to kill mosquito larvae, for example. So it didn't take the military long to adopt it. In the Pacific, DDT goes to war against malaria in a big way, by airplane. On D-Day at Morotai, we hit both enemies at the same time, the Jap and disease. Simultaneous with the bombing of our two-legged enemy, we went after the mosquito with DDT spray. And as a result of the spray, malaria was already under control before our troops set foot on the island. DDT is the most powerful of the new weapons which the Army is now using in its war on the insect-borne diseases. DDT, actually, it was one of the safest
insecticide that you could imagine. You could dust people with 10% powder. You could dust their clothing, and there was no irritation, no evidence of toxicity or anything. So it was not only remarkably effective as an insecticide, I think everybody considered that it was remarkably safe for use on human beings. I 1943 rykker de allierede soldater ind i Napoli. Byen er i kaos, og den frygtede sygdom plettyfus er ved at sprede sig. Hvis ikke epidemien bringes under kontrol, vil mere end 100.000 mennesker miste livet. På ganske kort tid bliver det meste af befolkningen pudret med DDT, og få måneder senere er sygdommen bekæmpet. En enestående bedrift, der ikke tidligere er set i medicinens historie. I consider this amazing chemical the most valuable contribution of our wartime medical research program to the future health and welfare, not only of this nation, but of the entire world. Ved krigens udgang er i alt 3 millioner soldater og civile blevet pudret med DDT. Stoffet rider på en bølge af popularitet. DDT's insektdræbende virkning blev opdaget af schweizeren Paul Müller, og han blev i 1948 hædret med Nobelprisen for sin banebrydende forskning. Hurtigt bliver DDT frigivet til civilt brug i sundhedsprogrammer. Det sætter fart i udviklingen. En række forfærdelige sygdomme bliver på få år næsten udryddet i USA og Europa. Blandt andet pest, malaria og plettyfus. Begejstringen er enorm for de videnskabelige fremskridt, som DDT repræsenterer. It seemed to be one of those miraculous things. As my husband always said, this is the best thing since sliced bread. We're going to be able to control malaria, we'll be able to control parasites. They were very excited. I mean, in general, the attitude worldwide was that this was a wonder chemical that was going to change the health picture, the global health picture around the world. Verdenssundhedsorganisationen WHO sætter massivt ind i mange ulande med det formål at udrydde malaria overalt på kloden. In the 1950s, there was undoubtedly a tremendous success with DDT, bringing down the burden of disease in India and in other countries of the Asian subcontinent, in several of the Latin American countries. And of course in Central Asia and Europe. When you look at the way they were operating in those days, you could almost say that WHO was like the World Malaria Organization, because they had so much emphasis on that program and so much hope invested in the eradication of malaria. Et af de lande, hvor effektiviteten af DDT kan mærkes, er Indien. Antallet af malaria-tilfælde falder fra 75 millioner om året til 100.000, og antallet af dødsfald daler fra 800.000 årligt i 1950'erne til 0 tidligt i 1960'erne. DDT came for use in public health. People were very happy. Oh, they were thrilled, because wherever DDT was sprayed, the disease was wiped out. Along with it, there are many collateral benefits, like no nuisance of housefly, crickets, cockroaches, any other domestic pets. Everything was killed. They sprayed DDT for malaria control. Kala-Azar also got control. Plague got control. So many other collateral benefits. DDT's enestående evne til at slå smittebærende insekter ihjel baner vejen for en helt anden brug af giften, nemlig landbruget. I generation efter generation har verdens landmænd set, hvordan lus, biller, græshopper og andre skadedyr har ødelagt deres afgrøder. Stem rust causes $50 million worth of damage to cereals a year, and in one epidemic destroyed a quarter of the nation's wheat crop. That's a lot of bread.
Before DDT was available, there really weren't very many insecticides that were practical and effective to use on crops. People just accepted the loss. But then, when they could see how effective it was, I think it was remarkable. I think it doubled the yield of potatoes, for example, when you sprayed potatoes with DDT. Well, you put that into the benefits to the farmer. It's tremendous. When you put it from a national standpoint, I mean, it means hundreds of millions of dollars in profits. And the same thing happened on, you know, for other insects affecting other crops. Også i Europa finder landmændene hurtigt ud af, at DDT er et effektivt middel mod skadedyr. Afgrøderne bliver intensivt sprøjtet fra traktorer, fra fly og med håndholdte sprøjtemaskiner. Det gode ved DDT, det var jo dyrkningssikkerheden. Når man gentagende gange i årene forud havde oplevet, at afgrøderne blev ødelagt af skadedyr i fremspiringsfasen, så var DDT jo et skattet middel at bruge, for så havde afgrøderne jo lige pludselig fred til at vokse. Jamen, jeg kan huske, da man havde kørt et års tid eller to med, at de oplevede virkningen så fantastisk, så oplevede man det, at de ringede faktisk før, der rigtig var nogen, især hvis det var op til en højtid, fordi nu ville de altså ikke risikere, at marken gik til i højtiden. Og så ville de sikre sig. Så det endte jo med, at man faktisk brugte det, før det måske var nødvendigt en gang imellem. Alle lærte meget hurtigt, at her var der et nyt vidundermiddel, som kunne bruges til at holde Egyptens plager fra livet næsten. Sådan blev det opfattet. Det blev markedsført alle steder, vi kunne købe hos materialisterne i spraydåser. Og der blev brugt meget af det, og det blev brugt i både hus og hjem og i stald. Og ude i naturen brugte man det jo direkte, når stadsingeniører for eksempel i nordlige København omkring Furesøen prøvede på at bekæmpe myggeplager ved at sprøjte petroleumsopløst DDT ud over hele søområdet for at fjerne myggene, som plagede villabeboerne. DDT fortsætter sin sejrsgang, ikke mindst i USA. Mirakelmidlet, man mener er helt ufarligt for mennesker, sættes ind mod myg og andre generende insekter overalt. Også der, hvor der hverken er fare for sygdomme eller ødelagte afgrøder. Gader, haver, pladser, ja hele byer bliver pudret. Begejstringen kan ikke være større. Every community got a ration of DDT to use for mosquito control. And I remember as a child playing behind the spray trucks as the trucks would go through and spray and fog the area with DDT to kill mosquitoes. Everybody used DDT. It was our savior, our chemical savior, the savior in a spray can, the bug bomb that would make our homes livable again. DDT made picnics possible, made communities livable in the summer. På Snarøya utenfor Oslo har myggen sitt paradis, det vil si hadde. I årevis har milliarder av mygg nemlig plaget innbyggerne så mye at man bestemte seg for å gå meget alvorlig til verks. Et av Luftforsvarets helikoptre ble leiet, og det ble fylt med litervis av DDT. Den ble dusjet som det fineste mairegn over kulper, pytter og myrer, men mygglarvene fikk snart merke at denne dusjen var alt annet enn livgivende. Bare den minste berøring av giften er nok, og den er ikke farlig for mennesker. Op igennem 1950'erne sprøjtes der og pudres der som aldrig nogensinde tidligere. Både i USA og i Europa sprøjtes mod skadedyr på afgrøder og mod dagligdagens irriterende insekter. Og i verdens fattige lande mod malariamyg og andre insektbårne sygdomme. Men i takt med DDT's stigende udbredelse begynder de første bekymrede røster over giftens skadevirkninger på dyrelivet at melde sig. Although it was so safe on people and animals, you know, but then the scientists, especially the wildlife biologists, began to observe that in areas that had been treated extensively with DDT, say for mosquito control, they were observing that there were some animals being killed.
some birds were being killed. And gosh, it seemed hard to believe, but nevertheless it was happening. I slutningen af 1950'erne opdager forskere, at lappedykkerne og andre fuglearter i den amerikanske sø Clear Lake i Californien næsten er forsvundet. Bare 10 år tidligere var hele søen blevet sprøjtet med et beslægtet stof, DDT, for en gang for alle at slippe af med en uskadelig, men irriterende mite, der generede områdets beboere og mange feriegæster. På bare 10 år har giften reduceret bestanden af lappedykkere fra flere tusind til under 50. I England opdager ornitologer, at verdens hurtigste fugl, vandrefalken, lægger markant færre æg. Mange falkereder har kun en enkelt unge i reden, og æggeskallerne er for uroligende tynde. DDT bliver anklaget for at være skyld i nedgangen i bestanden. The controversy over the use of DDT began with an awareness that it was killing birds. And then that spread to the fact that it was killing fish. But in the beginning, although we knew that DDT was killing birds, we didn't know how it did it. And scientifically, therefore, we seem to be on less secure grounds. So those of us who were concerned about the poisoning of the environment began a long detective story of trying to discover what the mechanisms were. Men det er først med udgivelsen af en bog i USA i 1962, at DDT's skadelige virkning på den omgivende natur går op for andre end en lille gruppe, der mest består af bekymrede fagfolk. Det er den amerikanske biolog og forfatter Rachel Carson, der med sin bog Det tavse forår sætter en hel verden i bevægelse. We poison the caddisflies in a stream, and the salmon runs dwindle and die. We poison the gnats in a lake, and the poison travels from link to link of the food chain, and soon the birds of the lake margins become its victims. We spray our elms, and the following springs are silent of robin song. Rachel Carson advarer mod, at en række kemiske stoffer, blandt andet DDT, på mindre end 20 år er spredt så grundigt i den levende natur, at de nu kan genfindes overalt på kloden. Well, Rachel Carson's Silent Spring woke up the whole country. It was a poetic statement of a complicated scientific problem, if you will. And this is something that puts most people to sleep. But Rachel Carson had the knack of making people feel the implications for themselves. And this is why the book was read by 500,000 people within a month or two, and therefore changed public opinion so that the country became concerned about the contamination of the environment by chemicals. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? Carson created a furor. The chemical industry climbed the walls, so to speak, because this was a tremendous challenge from a public relations point of view for them. Ms. Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man. If man were to faithfully follow the teachings of Ms. Carson, we would return to the Dark Ages, and the insects and diseases and vermin would once again inherit the earth. Some tried to discredit some of the things that she had written in there. But I looked at it a little bit differently. I read her book in detail, and the only thing I could find fault with was that she did not consider the benefits in relation to the hazards. She did not weigh these two. But what she said in her book, the claims that she made of what some of these hazards were, as far as I could tell, were based on sound scientific information.
She had done her homework. Det tavse forår sætter sig spor i det meste af verden, da den i årene efter bliver oversat til ikke mindre end 22 forskellige sprog. Da jeg efter 1963 rejste rundt i landbrugskredse, der var det helt givet, at rygtet om Rachel Carsons bog og de skadevirkninger, der kunne komme, det var ved at brede sig. Man var skeptisk over for den, man vidste, den eksisterede, man ville helst ikke rigtig tro på det. Så lidt nysgerrigt spurgte de, hvor meget skulle man tro på. Og hvis jeg så bekræftede, at der var skam mere end en gran af sandhed i de historier, der gik efter den bog og blev skrevet, så blev man alligevel betænkelig. Mens Rachel Carsons bog Det tavse forår peger på, at DDT og andre kemikalier forvolder skade på især fugle og fisk, er man samtidig blevet opmærksom på, at stoffet også ophobes i fødevarer. I 1963, der var jeg i USA for at få lært de nyeste metoder til DDT-bestemmelse. Og det, der skete, det var, når jeg kom ind på et laboratorium, så fik jeg en prøve dansk ost, for så kunne jeg undersøge den. Den var de sikre på at indeholde DDT. Og der fik jeg jo travlt med at skrive hjem til Sundhedsstyrelsen og Landbrugsministeriet. I skal altså lige vide, at den første prøve, jeg får til undersøgelse for DDT, det er danske mejeriprodukter, og jeg kan finde DDT hver gang. Så fik de travlt ind i Landbrugsministeriets korridor. I USA kommer oprøret fra forstæderne. De amerikanske myndigheder fortsætter med at sprøjte DDT i byområderne. Men i midten af 60'erne stævner en amerikansk advokat, Victor Yanacone fra Long Island, de lokale myndigheder for at få stoppet brugen af DDT. What we now call the environment movement began right here in 1966 when a Long Island woman, Carol Yanacone, decided to finish the job that Rachel Carson started with her book Silent Spring in 1962. In the summer of 1965, the Suffolk County Mosquito Control Commission dumped 5,000 gallons of DDT in the headwaters of Upper Mill Lake here. By the end of the summer, the frogs died, the fish died, the turtles died, and eventually the birds died. When spring came in 1966, it was silent. We went to court in 1966 at a time when there weren't any laws to protect the environment. There weren't any laws against the use of toxic chemicals. There weren't hardly any laws dealing with the environment or conservation at all. And we asked the court to put an end to this toxic insult to the environment. Det lykkes Victor Yanacone sammen med en gruppe miljøforskere at vinde sagen. Brugen af DDT på Long Island stoppes. I årene efter fortsætter den nyetablerede miljøgruppe Environmental Defense Fund i en række andre amerikanske stater med at sagsøge myndighederne for brugen af DDT. Anti-DDT-kampagnen får stor succes. In Madison, Wisconsin, Göran Lerfurth appeared from Sweden to explain that the levels of DDT in human mother's milk were so high as to make the milk dangerous for children. And in the course of testimony, when questioned by the DDT lawyers, he just said that if the milk was not packaged in such a lovely container, it would be unfit for human consumption. And showing that DDT, which was meant to kill insects, had the potential to damage the human species at its most fundamental reproductive level, were the death knell for DDT. I hele den vestlige verden vækker det bekymring, at modermælk og fødevarer er forurenet med DDT, og et forbud ligger lige om hjørnet. I Danmark får myndighederne støtte fra landbrugets organisationer til at få stoppet brugen af DDT. Det var selvfølgelig ængstelsen for levebrød, og det var jo der, den ramte dybt ind i det danske landbrug, nemlig at der var en forurening af et stof, hvis yderste konsekvenser man ikke kendte i de produkter, som man solgte, og som man levede af og med stolthed bragte på markedet. Smør, ost, mælk, det var der alle steder, hele tiden, konstant. Og det var en alvorlig situation. Og det var den væsentligste baggrund.
Det var ikke miljøspørgsmålet. Det var landbrugserhvervsinteressen, for at man i 1969 fra dansk side støttede og selv gik ind i at forbyde DDT. I begyndelsen af 1970'erne er DDT forbudt i det meste af den vestlige verden. Men i de forløbende 30 år er mere end 1,5 million tons DDT spredt ud over hele